Hêzên Sûriya Demokratîk dijî şaneyên Daişê di meha yekê ya vê salê de operasyona Brûska Cezîrê li herêma Başûrî, Qamişloyê û navçeya Holê pêk anî. 25 heman mehê li Reqqa û Tebqa operasyon dike. Got di duê vê mehê bi dawî hat. Şopîner bawer dikin gefên Tirkiye bû derfeteke got Daişê aktiv bibe. Hesedê bi operasyonên pêşwext rê li ber Daişê digire. يعني قصدت برانبري كواليسيون نافدولتي وهروها أولهية هرمي بابندبونا وهي بدابين كرنا في أولهية لهرمي وتكبرنا داعش بأوايكي برفره وخرط. لگوری تخمینên Hesedê dê Tirkiye di vê meha Sibatê de êrişeke bejahî nû li Bakurê Sûriyê pêk bîne. Fermandarê Hesedê dibêje got heger êriş hat û pêk hat wê Kûbaniyê di armanca wê de be. Navendê lêkolînên nêzîkî Hesedê bawer dikin got Hesedê dixwaze beriya êrişeke Tirkiye pişta xwe an got xetin paş yê eniya şer bi Tirkî re weke Reqqa Tebqa ewle bike an got ji şaneyên Daişê paqij bike. فجبوه يعني ممكنه انه قصد في حمله راتبه جبوكو تدي بترجب هاخي خلفي خرط بك كو قارب تيد يعني امكانه وهبكو برخدان اخوبكو او شر خوبك يعني بریاره گود د 14 ماه پنجان ده یا وی سالی هلبجارتنین سروکوماری ترکیه ورن دارخستن. کردین سوریه دوی باوری ده نگو بریا هلبجارتنان و سروک ترکیه فرمان اپراسیون که نو دیجیوان پیگ بینه. لگوری فرماندارین حسده گو اوشر ناپجرینن. لی حاضرین برسفداین جالی حسده و ده آستا هری بهز ده. یک جوان حاضریان پوچکرنا شانین داعشه و آسیکرنا اولکاریه در دورا گرتیگه و کامپین مالباتین داعشه. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.